agandi abakristaayo basaba kugumana basima Ruhanga ahaba birungi ebyabakorera obutosha. Ebi byagamba Reverend Canon Daudi Katungwensi olusaba dikoni wasanga akidikonare obuyaba lya mukolo gwokusiima kwa Reverend Robert Abaho oli omulisa w'obulisa bwa Kanyaryeru ogwaba akanisa ya St. Peter's Kanyaryeru mu Kanyaryeru Kiruhura district. Obuyaba nabura aha mukoro gwo kusima okwa Reverend Abaho Robert ogwaba ha kanisa ya St. Peter's Kanyaryeru sabadikoni wasanga Daudi Katungwensi yahiga abakristaayo okugumana bafayo kusima Ruhanga ahabwe birungi ebyabakorera obutosha. Betsewe nabo izire kubakwatsa no kutwatsa mwe nimbashaba Ruhanga tubase tukora umurimo gwa Ruhanga kuko Ruhanga Sabadikoni Katungwensi yayongera yashaba abakristaayo kugumana bashabira abahereza babo ahabwo kuba ebibar kurabamo nibyo bingi. Nabwe n'abantu abumbalira bagambe mumushatundume bisabira leta okukwata sente zitazaitu hato kibozi bikiro munju omwana akafitezo alo dadi narareri nazi nacyari mukaru ayivasi abana wawe uwo yatsindikire uwo yafitera yaba mwishiki yaba mojo yafahote kusente yanyivasi uyarara cyari mukaru n'imyasi esento y'isente za Kanyaryeru miliyoni 25. Abakristayo bakire kutishabira abo kuba twine challenges nizo zumwe ezo bakuraba mu neto nizo tukuraba mu abo kuba tuturo mu environment kushaka nabo icyo twaba ntayeshara harubo nabo bashemerere kutishabira abo kwa twine amakanka gabo tusomesa nkabo ntutunga nkabo ebikubatunga nibyo kututunga so nabo twaba ntubashabira nabo bashemerere kutayeshara zikaza haritwe abahereza ba mukama kugira ngo tutunge amani ukwereza jimukama. Omulingo ngo gumwe Reverend Robert Abaho yagira ngo nasima Ruhanga abo kumurinda akamuha n'amagara ibiro byona. Asima abo kuba necyo Ruhanga nakwatwaho wabo tamusimire. Nambwe bari ababemba byatambire owagarikire yo kumusima akabaryo. Mbwenu yakwatwaho yabuza yagira ati abatambirwa akababari 10 omwenda gure. Mbwenu kimanyisa ngo Yesu Kristo nakwatwaho twabatamusima mbwenu kwatsirweho narebe bimukama nkorere narebe umwana wanje wampeire nabanda bampeire narebe umwana watahibu twabatuza Yesu Kristo yangira ngo usime ntucyandike rukusima. Reverend Abaho Robert yayongera yashaba abakristaayo kugumana ibijuka ibi byona ebiruhanga ari kubakorera no kugira ngo abakristaayo bona kwararebe byatungire ne bimukama muhere Ruhanga mukwatse amuhereza amani bwo kushijuma imigishe y'imukama muhere kandi burugumwe aguma gwishya nikimanyisa ngo buri mukristaayo ahari ombukebwe ombuhangobwe ombusiness ye omunteze bahari kwihahona ashemerere kwiyawe kintu akakireta omeshoga mukama akamusima agwamaga. Bamwe mu bakristaayo bo bulisa bwa St. Peter's Kanyaryeru Church of Uganda nabo bayoroke biri omukusima bwene myaka ya ameza gamaziraha konkako ziri umurimo murungi jari umwana ushomere akashomera Kanyaryeru yagenda mbone kureba ngo tumwina sima Ruhanga munonga nambwe no kusima kuku n'ikintu kikuru munonga soba twagiraho ikintu kirungi twagira kushemerwa itonka abakristaayo bekanisegi abo kusima ko mwahore wetu Reverend Robert Abaho Sobera nizo barukuru twatungana abantu kurga mu shonga stars manazimwe abakorga Kiruhura kuri hagati y'abakorga sanga abakorga nahandi twashimirwa kwija batwegitaho twagira kusima kandi icyo cyona kigenderere okombeka ekanisa abo kuba ahinda gambira ikitwero turikaba cyerze cyo mwako omukoro ogu gwabaguriyo gwo kusima negenderwa cyo kurundana sente zo kombeka ikanisa ya St. Peter's Kanyaryeru. Job Kato wa Sky TV ya Genshonga omuri Kiruhura.